Acholi uchuo ni wafua wono chuo o cap international consultant tiro kata ki report ni Gudi Lacoo ichabira chiel Neko Dano on average Dano Angwen kila chabira chiel Neko Dano on average Dano Angwen donc machalo resident me badege en the politics pay en lok me ko pa Dano wacha ko kwet ne wa ne mano pingo Neko Dano Angwen wano ni Gudi ne Kidingo ikar magitia pimu Gudi ki pimu paka wenge friends ma de e compensating Dano bana wenge de yen Gudi ki kwalo ki mita en do o ikar me fur Gudi ora ko ne ko tamano mere ke ding Gudi be to ko ma ding ene dong ti akelo ta paro ti an pajo ka dong manok Angwen ichabira chiel chung la pentie nga mau ding Gudi o ding pingo ki chamo chili adi we Gudi no be ding ki romo recovery ngo ma dong ki chamo akupe ki lo fam mater da Kampala mai ruone Kampala Associates gen gitika biro guru dak gen bo defending luak chikila ngatu mo ke ken me te ki ngej kiet ma ke dion ke Gudi Lacoo kede te mabe chwala jera bera piar yo wia chiel piar bungwen wia bichiel piar yo wia chiel kit ngej mo ke ken kuya la tela mene kuya timo ngo we ko Gudi ne Kidingo we ko ke me ke chiek ene lok me we bie pe ye ene lok me gwa ko pa Dano team matimo yo research bana go chiar patero guno ni mach manyo miro ber di town gulu we guru bet mata ni piet chalo nyim oro mach eno ti fam pa ngar moni patero da miro leko wun jo moti patero o min wa report fam ni fam pa nga mach kitera wene Pien lo ngo Pien match and customize karma Japanese tika mi donation and go me strictly make it to magic Gudi city narka initiare farm pangat ni no ni mano farm en don tio ko city piera kene Gulu town chuolo ni New York maneno ne right si wan pe obi ye wan ma jalo resident me Gulu city ne gen ma ko mana mi rutime and we be pay and it's just questions of accountability si namachima tituolo tembe mi no information weka lawyers me Kampala Associates so binu wan be financing gen ki information and we can end yo me konyo lwak afoyo